happy kwaze kamnandi. Kwenzakalani? Enzathi kwenzakalani? Kwenzakalani njani? Kwaze wa happy. Manje happy siswama ngifuna ungasho. Lo guy engijola naye izinto azenzayo kumanje cabanga uthi asiye phava and usese ngamathikithi awu2 uyacabanga? I'm sure istress somjolo siyakubuza ba watshonaphi. And angisazi. Lalela buka. Bonke labantu ku-inbox bafuna mina and bahothi kanjani and ngizokwenza njani because vese nginayo Mr. Right. Wow. Eish, anye abantwana bafumana ezi-right emjolweni. Mina kuyami ifone, kuyami inbox ka-Facebook. Gcwele odlebi. Ungile kuThixo baligwini.